Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti serya tayo ita alawas ana pauluhan. Irresponsable. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Okay ka kadila ang Loreto. Uwan nanang. Okay aklang, mate. Apay nga rood analabag at agiti matam. Nagsangit kan samot anak ka. Jak lamalap dan dagiti luluak nanang. Masaksak tanak manan. Iti anya aga po. Panagkunak kat karmak da ito yan. Anya, ay di ka maawatan. Apay aya. Diyo ka di makita nanang. Ti anya. Kasla ni Marlon matan ti ama da Cheryl ken Eric. Ay unay ka nanak ko. Normal la dayta. Amo tay umat. Ni ading mo titimbakder nga amada. Idi awan kayo kin ni Marina. Dakkel laeng ti respeto daken angkel da. Iswakas ta. Jakmat makita ni Uncle Yo Marlon. Nagsiarda lang ka ni Eric, tatang. Niapong yung ay. Gimatang iti danom, tamakain inom ka no. Urayin tayo. Tamang restaurant tayo, pay. Ha? Saan kay nga agawid? Tamang restaurant tayo. Umay to ni nanang inton madamdama. Nala daw, mate. Adda na patag nga inlakad na, iso anala daw. Kasta ka di. Direct kan Marlon. Saan da pa'y analpas? Awan da pa'y matapong. Ano saan tayo ti aguray? Pila siguro man na ni JCR. Di kasano apaw. Ag-apply ka mutan iti trabaho. Uwan apong, tapno agsildo akmatan Mayat day tapo. No ada trabaho, bumawi akmat kada kayo, apong. Sanan. Agurnong kakit di para iti masakbayam. Ado ti sakripisyo yo para kada kami iti kabsat ko. Panawan mo tapno ag-enjoy kayo. Ay naapo. Sa anak nga kit daw iti bayad dagiti tulong ko kada kayo. Ay, basta. No inbaga ka bumawi aramidak dayta, apong. Hiring ka no ti pagtrabahuan ti kabsat ti gayam ko. Ag-apply kami ityahin ton bigat. Ay sapay lakuma. Tamaawat ka adagos, apo. Ni, adda kayo matgayam, tatang. Kailiw kayo laeng. Amang ano agong ti asawa yo. No kanayon kayo nga umay ditoy. Maawatan naman ti sitwasyon tayo. Nasaya at mat no kasta, tatang. Narigat mat no madadaal man ti pamilyayo. Kaasi mat dagiti ubing. Sana mapasamak day ta, anak ko. Sapay la ko ma. Tapod no day ta nga ibagbagayo, tatang. Ni Uncle Marlon? Napanitayan ti gayem na. Ading sangpot ko a merienda. Agtimpla kayo iti kapiyo, Tagmerienda kayo. Anya ngay day ta. Poto kon kutsinta, Lako ti gayem ko. Ramalan nyo, Kat masigurado, naimas da ito, tatang. Ni Uncle Marlon ngay tatang. Madamang agdigdigos anak ko. Apay ka di. Saan manan ngag-charge ti laptop ko? Kita agman. Amuyo ka di timang tarimaan iti laptop, tatang? Kita agpay nga umuna, Saan tayo mo't nga amo no anya ti dadael na. Mabit lang nga rod, tayo nakirwar ti laptop kan charger ko. Kasapulam ka di adagos. Uwan, tatang. Adaramidak a report mi para inton bigat. Mala, ingka nga rod alaen, takitaek. Mayatan ti laptop mo, Eric. Ag-charge ka din, tatang? Wan, ag-charge smatan. Agyaman ako na, tatang. Awanan yaman na. Malpas matlangan ti report mo ngar aramidam. Singi ka no, tatang. Inak pa iti salid ko. Aramidak ti report ko. Nay,
Nasaya at matgaya man tilin na ngayon kadagiti umpay nga nako. Unanang, pansinin dakmeten no kasta nga umayak dito'y balayo. Ay iwan gayam. Kumusta maten nga ay dagiti apo ko kin ni anay. Nasayat da, nanang. Ay kat nasaya at nga rod no kasta. Ipasyar muntuman matida. Unanang. Ala, agpakada kon. Nag-text ni Ani. At da kanulakad na ita. Katsak ti mga sikaso kadagiti anak mi. Mala agan-anad ka. Ano sam at akastamot ti pinili mabihagan ako. Iswatak daram. Kasangay ni Tatang Inton Martes. Anya ti plano manang. Sorpresahan ta ko ma. Ngam saan mat asigurado no umay dito eh. Kan amang no agluto da iti ayanda. Mabalin mat ngayon ton Miyerkules. Ag-birthday dito'y balay. Kalpasan ti trabaho na. Mabalin mo't no palubosan ti asawa na ha. I-text mo, amanang. Panagkunak. Kat saan mat nga istrikto ti asawa na ita. O sige, i-text ko nga rod inton madamdama. O sige. Ibagam to kanyak no anya ti kunana. Kasangay ni Tatang Inton Miyerkules, nanang. Umay kayon to ah. Saanen anak ko. Apay ko maasaan. Narigatan. Amumot nga adan sa bali a pamilya ni tatang mo. Ang mga noon niya pa'y ti panunutan ni Ani. Mangantayo laang mo't. Okay kadilaan ka ni tatang yo no umayak. Sigurado dayta, nanang. Amumi nga alanganan nga agsinubyan kayo. No pay kasta, umay kayo lata ah. Kasanungay no maamuan ni Ani nga daak. Kat di napalubusan ni tatang yo. Awan mo't mali siya iti dayta. Umay kayo laang mo't. Tapno makapagbabanding tayo. Kan may saan mi mo't nga ipilpilit? Nga agsinubyan kayo kan ni tatang? Diyak matlaang kaya ti makisinubyanan iti amayo, anak ko. No kasta nga rod, umay kayo. Saan apara kan ni tatang? No dikat, para kada kami kan ni Eric akabsat ko. Happy birthday, tatang! Oh, para kada kayo. Nay, anya nga itilinawon da ito'y asupot. Pantalon, tatang. Daan mat ngaminan dagiti pantalon nyo. Kwa, sanak mat ngaminan na makagatang iti baro. Sapay la ko mata magustuhan nyo ti regalo mi kada kayo. Magustuak launay anak ko. Italaang nga inikandak iti regalo. Mangtad kamin tumanen into nag-birthday kayo, tatang. Naragsakak unay anak ko. Amo kadakkel tinagbasulak kan nagkuranga kada kayo kinimanang mo. Ngam nasaya at kayo lat na kanyak. Wen tas sikalatamot ti amami. Kan may makita mi mat kinimanang adakkelin tinagbaliwan nyo. Agyaman ak manin anak ko. Agyaman ak iti kinaimbagyo kanyak nga amayo. Na, mayat ti isem mo anak. Naragsakak laeng nanang. Adain tadagiti anak ko arigalok. Pagyamanam, tanasaya at latadagiti anak mo kan ka. Saan da ka aginura? Hawen nga rod nanang. Nasaya ti panang padakelyo kadakwada. Wen taday tati maiparbeng. Kan bakit kita dabat ngar aramidem ti kapalam. Tapno masulnitam dagiti nagkurangam kadakwada. Agyaman ak nanang Kat nasaya at anak ko. Tanamiris mo dagiti bindot mo. Wen nanang. No saan ka nakaamiris. Sigurado akagurad ak pailang dagiti anak ko. Iso husto lang ti inaramid mo. Ay wen gayam. Naibaga ka din Cheryl kan ka. Umay kanumot ni Marina inton madamdama. Okay lang nanang. Isulat ta ti ina dagiti anak ko. Kan amok nga umay dito para ka dagiti anak mi. Saan para kanyak? Dandani magdaya man ti graduation mo. Eric, ading ko. Anya nga iti plano. Jak nga rod amo manang. Sino nga ta ti mangimarcha kanyak?
Ni Apong ngay. Mabalin mo't lang ani Uncle Marlon. Uno saan? Datatang ka nanang. Awan nga ta ti maibaga da Uncle Marlon kanapong. No ni tatang ti mangimarcha kanyak. Awan mo't siguro. Man nakaawat mo't dagi chay. Tapno mapadasan na kumamit ti umuli iti stage. Kasaritam ni tatang no umay manan. Ibagam kan kwa na ti planom. Tapno amo na mo't kan tapno makapagsagana. Tatang, da kayo ti kayat ko amang imarcha kanyak. Ninanang mo ngay. Kinasaritak ni nanang tatang. Sikat ti kayat ko. Wano saan? Daapong mulatan. Wano ni uncle mo. Kinasaritak matlang idan. Ket kunada. Mabalin ka no matasi ka. Tapno mapadasam met. No, okay lang kadakwada. Mayatak anak ko. Sigurado kayo, tatang? Wen, kayat ko launay. Kayat ko mat mapadasan ti umuli ti stage sa kunada. Alang nga rod, gumatang tayo nga rod iti isuot nyo. Tapno presentable kayo, met. Anyat ko namlakay. Sikat ni Mangi Marcha iti anak yu ka ni Marina. Wen, bakit? No manugot ka Awan parikot iti dayta. No sikat ti kayat ni Eric ang Mangi Marcha kan kuana. Saan ko akontraan? Agyaman ako na'y tamawatam ti sitwasyon tayo. Anya pa'y nga rod. Kapilitan nga agaano sa tada ito'y matibiyag a pinili. Di ka matanagan. Aramidak ti responsibilidad ko. Kas ama dagiti anak ta. Agyaman akno kasta. Awen gayam. Naala kong ti sweldok. Itad ko kan ka. Tas sikat ti mangi budget. Sobramat da ito eh. Eksakto lang dayta. Ken agurnong ta. Tagkalay satan. Tapno legal matan ti panagdan nata. No kasta, ikasar mo ni Anay. Hawananang. Awanan tinamnamang agsinubyan kami pa'y kini Marina. Nasaya at mata na panunot mo dayta anak ko. Tapno legal mo't laang at ipanagdanayaw. Ay, si Kantuma ngamin, di mo amot makontento iti maymaysa. Saan mo't nanang? Nagsina kaming kini Marina. Sakbay anam amok ni Ani. Maalawa na anak ko. Nagbalbaliw ako nanang. Siguraduam laang. Nagbidot kan iti naminsan. Pang-aasim tag seryoso ka. Tapno saanan ang maulit tinapasama. Wananang. Urnosak itan tibiyag ko. Ikarim dayta, Wananang. Maudi da ito yan. Saan ako ngagsapol pa iti sa bali. Nasaya atan ako. Agsingsingpot ka. Tapno saan da ka apanawan. Kan ibagam kada Eric kan Cheryl ti planom. Tapno amuda mo, tanak ko. Nanang, ikasaran ni tatang ni Auntie Annie. Ha? Ikasar nanda dyan nga ani? Uwa, nanang. Iso mo timbaga ni Apong? Ay di husto tapno agbalindan aligal. Saan kami mo't nagkasar ka ni tatang yo? Iso nga okay laan. Kan maysa, jak mo't laangan kayat ti makisinublan kan kuana. Saan kayo kadi masaksaktan, nanang? Adamot ta ni ani iti biyag na. Ada pa yan anak da. Naragsakak para iti amayo. Uray saan anasaya at tinagbanagan ti relasyon mi. Pasensya kayon. No saan akompleto ti pamilya tayo. Okay lang, nanang. No para kanyak. Nasaysaya atan ti kastoy. Ngam ti agnaad tayo iti maymay sa abubong. Ngam kanayon kayo mat nga agapa. Agyaman nagtamaawatan nak anak ko. No para iti daduma. Importante a kompleto ti pamilyada. Ngam no siya, maawatak ti sitwasyon, nanang. Nagbalbaliw mutkit din ati amayo. Nakasaritak ni Ani. Kat saan ka no matakabkabilan ti amayo ureg sinsinong batda. Sa bagay. Pudno siguro di kunada. Agbaliw ti may sa lalaki. No pudno ti panagayat na iti may sa babae.
Tinapatag kanyak, napakawanda kamin iti amayo, anak ko. Anya timbaga ni nanang? Okay laeng, nga ikasar ni tatang ni Auntie Annie? Wan kano, maawatan na kanumat. Sa bagay, itikas diyan na pasamak iti pamilya tayo. Imposible nga sinubyandan kini tatang. Kan, sigon ka ni nanang, saan da kanumat ang nagkasar ka ni tatang? Kastamot lang timbaga ni Apong. Nagdanada ka no laeng. Anya nga rod ngay. Akseptaran tayon. Tanulapdan tayo ni tatang. Kaasi mo dagiti anak da. Kaasi dagiti kakabsat ta. Husto ka manang. Tinapatag ita Naragsak tayon. Nakaadaltan. Ken nagpipinakawan tayon. Husto ka, Eric, ading ko. Naimbag mata na kaumay kayo, tatang, nanang. When tanag-text mo't ni Eric kanyak. Uray sak. Manungal dawan nga isut sang kaibagana. Wen ti kayat na, kat kompleto tayo. Daapong yung ay kan Uncle Yo Marlon. Paumay da, nanang. Anya nga oras ti pictorial ni ading mo. Alauna. Ni, nasapa tayo matgayam. Wen nga rod. Amangan no, adamot maibaga ni Ani. Damag ko kat plano yo kanon ti agkasar. Impalawag kumatken ko na nasayati amin. Naimbaglangan, tamaawatan na. Wen, anak. Iyawis yung tumot ati long table yo. Kitain tayon to, no ada budget mi. Oh, dapong. Isudan day ta sumungad. Happy graduation, Eric. Happy graduation, anak. Agyamanak, nanang, tatang. Agyamanak tayo may kayo, iti espesyal nga aldaw, para kanyak. Ay katuan anak ko. Awan pa tiyagaw awid Ne, adda ka di pa'y plano yo, kaanakan. Kasi iti sikod. Mang restaurant tayo manan. Anya, sapay agsibugak pa'y. Ni Uncle Mat. Mang restaurant tayo pay. Siyak mo ti mangilibre ka na kayo Ay na, Uncle. Lipatin nyo pa'y laang dita pa nagsibugyo. Tulungan na kayo to ni Eric inton bigat. Wan nga raud. Saan mo't siguro amatay dagita mula, anak ko? Uray da kayo, nanang, tatang. Saan kayo pa pumampanaw? Kapilitan anak ko. Tay talaan manen ang makumpleto tayo. Di tayo sigurado, no kaano manen nga agkikita tayo. Ngala, intay nga rod mang restauranan. Kas pa nang celebrar tayo, iti da iti apa naggraduar ni Eric. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti serye tayo itaalawas na pauluan. Irresponsable, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.